Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayang, inta ibasa ti Matthew Kapitulo 5, versikulo 22. Ngam ibaga kada kayo, atong galmay sa amakaungat iti kabsat na, ket agpeggad to, iti panakaukom. Ken siya sino man amang ibaga iti kabsat na, awan siya serbim a tao, ket agpeggad to iti konseho. Katya sino man amang ibaga iti sika ang maag, kat agpaggadto iti apoy ti impyerno. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kenya. Naimbagal daw yung tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Hanya ti gagaram. Adda ka din ni nanang. Adda iti silid ti kabsat mo. Madama apakpakanan na. Kastaya. Adda ka di ibagam. Kasapulan mi titulong nyo tatang. Nawan aramidin nyo kan nanang. Tulungan da kami kung mga agapit. Nusyak, nawayaak. Matulungan kayaw. Hangam alanganan ni nanang iyaw. May mayat ko manudwa kayo ka ni nanang. Tapno nabibit amalpas ti trabaho. Ay, day tatisaan ang mabalain, anak ko. Amumma ti kasasaad ti kabsat mo. Ni nanang man ti kasaritak. Ala. Agdiretso ka iti silid ti kabsat mo. Tada kayo iti inam ti agsarita. Agtugaw ka, Jack, anak ko. Agyaman anak nanang. Nay, naragsak ti kabsat mo. Makakitakin ka, anak ko. Kita anay, ang palpalakpak pa'y. Saan nga iso tiga punan no apay kay mayak nanang. Ha? Da kayo tiga garak. Kasapulan mi titulong nyo. Taagapit kami no bigat. Nagsarita kayo kadega ni tatang mo. Wala nang. May salaang kada kami, ti mabalin amapan, anak ko. Uray ni tatang yo kuma. Tapno napigpig sa. May sangal daw lang mat day jay. Saan mo't amabalin nga ibati mi ti kabsat mo nga agmaymay sa dito'y balay. Amom ti kasasaad na. Anya kayo matunanang. Para may sangal daw lang. Ni Mela akanayon ti papanan ti orasyo. Saor kayo mo't. Nay, saan kumakasta, anak ko? Di ka masyan iti kabsat mo, aya. Kasano ko maamasyanak kin ko na. Kat makapasuron man. Anya? Inayadamot nga irikap tiri daw Makaungetak man iti dadya kabsat kaw. Iti anya aga po manan. Kasano? Kat isula akanayon ng ti ayan ti atensyon dananang kan tatang. Kasanumot anay bagam ti kasta. Una, tanila ang kanutatang ti tumulong nga agapit. Saan nga umay ni nanang tawan kadwa ni May ijibalay. Tinapatag kat makaumay ni tatang. Isupay latamot ti maitulong na Mabibit ko maamalpas no at dadaadwa. Amumot akas di ti kasasaad ni May akabsat mo. Anya ti kayat mo. Panawan da nga agmaymay sa ijibalayo. Tagurgurak na dya tao. Imbes asi kaakabsat na ti numero 1 ang makaawat iti sitwasyon na. Saan? Tasikapay lang ti agreklamo akasta. Anya ak klase ka akabsat? Sana siyak ti pangibagamay ti kasta. Ni May ti kasaritam. Tayo ti ada diferensya na. Saan ka ta siyak? Anya? Aga, semanday ta nga inapit yo, kasinsin. Sikamat gayam makasinsin Pamela. Saan pa ikit di analpas ti trabaho mi Nangala ka kuma ititinang danam Dananang kentatang kuma. Tapno saan nga iso pa agastos. Adamat nga Uncle Duming. Di may daadwa. Di iso pa'y kumamat. Di may tulong ni nanang. Kasano kumangay nga umay daadwa? Di awan ti kadwan ni kasinsin May, ije balayo. Ano saan napailang Kasanon no kumaro kat dangran na ti bagina. Damat tan kan kuha na ray ta Ammom lang arudan anayanak nga ada diferensya na. Kastapay lang mat ti ibagam, kasinsin. Narabian ka ba't lakay? Ay, ado ti inapit may bakit. Nalpasyo ka day. Wen,
ipawit ni Jack intun bigat. Nasayat mo't no kasta. Iso na laeng, takas jay mo ti panagsasauna. Apay man ang lakay. Anyat imbaga na aya. Hey, tunggal agsaw. Kat mariknak agumurgura iti kabsat na. Saan na ka di maawatan? Asaan ta mabalin nga ibati nga agmaymay sa tikabsat na? Saan mat nga rod ang makaawawat? Ay, na yun aya. Jack ambo, no kasano nga ipakaawat ko kenkwana lakay. Eh, uray ipakaawat mo, no isuti ayan ti parekot. Awan lat amaw, bakal. Mabiit laeng, may anak ko. Ang mga numabasa akmat. Ay, dumeng! Lakay! Oh, apay ka day. Mutoy man titwalya ni May. Ay, nalipatak beten nga inala. Mabit laeng. Agawa am atan ay na, mabasa akmeten ditoy. Ato yan bakit? Mutoy. Ay, Ay, si kamot tanti makakaamo dita. Ay, ilepas ko ti aramidak. huwen lakay. Pasensya kan no nataktak ka. Ay, okay laeng. Maawatak mat. Nangan ka din ni May. Bakit? Nalpasen, ngambasit la ang tikinan na lakay. Ay, sila unay ti kasasaad ti anak ta. No saan ko maanayanak nga da diferensya na. Dakkel ko makatulungan talakay. Ngam anyangay nga road. Ano santa Masyanak kenkwa na lakay. Anak talata ni May. Saan amabalain abaybay anta? Aging ga akabailan ta. Ken aging ga si bibiyag ta. Ket aywanan talata. Naibusan ti bagasta, Jack, lakay. Ti kwarta ngayon paidulin ko ken kangay. Di mo namnamaan day di akwarta ta imbayad ko ni ti utang ta. Anya? Awanon tinabati kanyak. Anya nga rod nga ti gatang ta iti saang ta. Bumulod kan no adamayat nga agpabulod dita. Nagiti kakabsat mo ngay. Saan nga agpautang dagi jay? Di masapol ang mapaanak itayan nananang kantatang. Adda nga ta kwartada? Damat siguro. Mapan ka, ngam no ibagada nga awan, di mo idapilitan amang irwar. Ada? Sana mabalin nga awan akanayon ti isong bat da kanyak. Katagpada kami lang mat kanimay nga anak da. Sa nga ribula ang timayted ko, Jack anak ko. Apay asa nga ribo lang nanang. Wan taisula ang matiadda anak ko. Daita lang ti kwartayo. Gimatang kami ngamin iti vitamins ti kabsat mo. Dahil dyan mo ta na may ti priority yun. Ay, saan mat anak ko? Saan ko na yung kita niya man ti kasta nga aramidin nyo? May parbeng ay ti kasta. Di kaagsaw iti kasta. Tauray da kami kat marigrigatan kami mat. Agan anos kami laeng. Gaputan na patag ti kabsat mo kada kami. Napatpatag pa na dyan amay ngam siyak. Kat awan mo't serserbina. Sana pudno dayta. Agpada kayo napatag kada kami. Kat no dahil dyan amay ti ayan ti atensyon nyo kanitatang. Gaputa ka sa pulan na kami ti kabsat mo. Saan ka mat abulsak? Tapno di mo makita ti sitwasyon na. Anya, naragsak ka, May? Ha? Naragsak ka? Tasi ka lang ti ayan ti atensyon ag iti dadakkel ta? Nga oray no awan mo't serserbi matao? Jack, awan karba nga mamay baga iti kasta iti kabsat mo. Ala, isuman ti kampiyan nyo. Saan ka pinadakkel a kasta? Amok nga oray anya ti aramidag. Saklat ta ti kamalay ti imatang yo. Oray ammo yo, akada kami nga gabsat.
Nila ang may ti awan sa serbina, ni may ti perwisyo ti pamilya tayo. Pag-iamanam, tanayanak ka normal. Pag-iamanam, tasaan kang agrigrigat akas iti kabsat mau. Pag-iamanam, tasaan asika tinayanak nga da diferensyana. Maawatam ka day, anak kao. Sa aribo lang timpabulod ni nanang. Tinapatag at dalat talakay. Ang umanay ka dideta. Ni Maymat ngamin ti gasgastusan da. Gimatang damanan iti gatas kan vitamins na. Talaga ka di nga awan asim iti kabsat mo, Jack? No saan ko maanayanak da dya tao. Awan ko mati parikot mi ita. Anya? Pudno man. Iso ti perwisyo ti pamilya mi. Saan lang arudo na makatulong. Iso pa ti papanan ti kwarta dananang kentatang. Saan na nagayatan ti kasdi kasasaad na? Ket sika, tanayanak ka anormal, maawatam ko mati sitwasyon na. Saan laeng atabagim ti pampanunutem, lakay? Mano abulan an asan ang nagpakpakita ni Jack. Sigurado ang nasakit tinakam na dayjay kanyak. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy lakay. Iso tinormal anay anak. Ngam apay akas jay, bakit? Apay nga iso tikas jay ti panagsasaw na. Uray siyak. Jack met ammo ti isungbat ko iti dayta sa ludsud mo lakay. Managing bubukod launay. Bayam, kasaritak tumanan inton umay dito'y balay. Una, no agpakita pa'y. Ngam no saan? Bayan tapay laang, bakit? Anya ti kayat na? Isaw, ti ay-aywan ta? May! May! Agriin ka, tagdigos ka pa'y. Apay nga eh. Ay, Dumeng! Dumeng! Umay ka pa'y man! Apay ka din. Basta umay ka! Agawaam lakay! Apay ka di ay ah. Ni May, saan mo tan nga agriing? Anya? May! Awanan lakay! Pinanawan na tanti anak ta! May, anak ko! Insan, agawid ka iti ayan dagiti dadakkel mo. Anya ko mati aramida ki jay. Manu atawanan, asaan mo asinarsarong karan ti pamilyam. Kat saan mo't unay anagiin na dayo ti balay tayo. No mapana ki jay. Sermuran daklang datatang kenanang. Talaga ka di adi mo ammo tinapasamak kiti kabsat mo. Anya ti kayat maasawan, Pamela. Awanan ni Kasinsin May. Anya? Ni Auntie Nancy ko mati umay. Ngem nagboluntaryo ak asya kun ti umay mangibagakan ka. In black mo mat ngamin ida. Kaano pa kasinsin? Itay laang agsapa. Digusan ko makano ni Auntie Nancy. Ngem saan matan nga agriing ti kabsat mo. Naimbag man, taimay ni Jack. Ni kasinsin na Pamela tinapanedya balayda. Kasta unay ti sangit na itay. Di na siguro namnamaan ang mapasamak ti kastoy. Nasurok 2 taon mat asanda nagkita iti kabsat na. Una, tanasakit tinakam na kanyak, idi binagbagaak. Saan tayo napagsaritaan ti may papan iti da itabanag? Awan matla ang ti agbaliw. Uray na sakit. Masapol nga aglunan tayo, bakit? Anyangay kat saan tayo at ang ti biyag ti tunggal maysa.
Pasensya kayong tatang. Awanan day jay anak ko. Nadagsan tirik na kiti kaawanan ti kapsat ko. Maawatan ka. Uray da kami matla ang kaninhanang mo. Di minamnamaan ang mapasamak ti kastoy. Sa anak pa yan nagkid daw iti pamakawan iti kapsat ko. Kastoy mo't nang tinapasamakin ko na tatang. Padyag ang napakawan na kan ti kapsat mo, anak ko. Kastoy kayam tirik na ti mapukawan iti kapsat. Kas kanayon ko nga ibaga kaninanang mo. Panunutan tayo lata. Nga day tinasaya at akasasaad ti kapsat mo ita. Katsanan nga agrigrigat. Gumata nga kiti bagas, bakit? Bagas? Kan may sa ababoy. No? O kailangan ken ka. Kisayak tornong ta. Para iti kabsat mo? Oon bakit? Para inton bigat. Sige. Saan mo tadakas no gumatang ka, lakay? Ay di amanak na maawatan nak, bakit? Ngam idi pa'y kumaanagbalin ka na saya at akabsat, Jack. Idi si bibiyag kumapay ti kabsat mo. Iti kasta, narik na namot ti panagayat ti may sa akabsat. Wen. Agbabawi akman. Sana na may subli ti biyag ti kabsat ko. Isa, dahi tulangan ti amok apamuspusan. Tapno makabawi akin ko na. Kan makabawi ak kadatatang kananang. Ipatag tayo, ti kabsat tayo, kang runaan ti pamilya tayo, agtitinulong tayo para iti pamilya. Tapno naragsaklat ta ti kaunggan tayo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapod nino Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbang nga oras kada kayo amin.